mukomeje kumva radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. radiyo ijwi ry'Amerika mu Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22, mu Rwanda ni kuri FM 93 n'ibice bitatu Karongi na FM 104 n'ibice bitatu Kigali. Banywanyi inshuti zacu mwiriwe neza, ni Thomas Kamirindo basuhuza. Ikaze muri aya amakuru yibanda cyane cyane ku ntambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko mu mujyi wa Goma, umurwa mukuru w'intara ya Kivu ya ruguru. Ndi kuvana n'uyu mumama, uno mama yagize ubwa Fatima Majane niba fata Goma namwe murahunga banahigise. None urebe kumba batipe babazengurutse kare. None urebe ukuntu bazubwenge hano. Uyu ni umuturage w'i Rubavu mu Rwanda uvuga rero ku by'intambara y'uyu munsi hari hakurya y'iwabo i Goma. Mu makuru y'ahandi ni n'intambara igikomeza muri Ukraine ivuga ko Uburusiya bwayirasheho drone nyinshi uyu munsi. Naho abasirikare ba leta ya Nigeria barenga 20 bishwe n'intagondwa za Kisilamu muri leta ya Borno. Aya makuru rero mugume hafi ni mukanya gato cyane. Perezida wa Kenya William Ruto yatumije inama yihutirwa y'abakuru b'ibihugu by'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba EAC kuwa gatatu ku ntambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ruto yatangaje ko yavuganye iby'inama nako n'iby'intambara birumvikana na bagenzi be b'u Rwanda Paul Kagame na Kongo Felix Tshisekedi, kandi avuga ko bombi bemeye kuzajya muri iyi nama nk'uko yabitangaje mu kiganiro yahaye abanyamakuru i Nairobi uyu munsi. Muri iki gihe William Ruto niwe perezida wa EAC. EAC murabizi igizwe n'ibihugu 8 ari byo Kenya nyine, Sudani y'Epfo, Somalia, Tanzania, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Uganda, Uburundi n'u Rwanda. Perezida wa Kenya ntiyasobanuye aho inama izabera cyangwa se niba izaba ku buhanga bw'amashusho ya video. William Ruto yavuze ko atabona igisubizo cya gisirikari ku bibazo byo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ahubwo ati ibiganiro bitaziguye hagati ya M23 n'abandi bose bireba niyo nzira ikwiye. Uretse inama y'abakuru b'ibihugu bya EAC, inteko y'amahoro n'umutekano y'umuryango w'ubumwe bwa Afurika nayo izaterana byihutirwa kuri uyu wa kabiri ku cyicaro cyayo i Addis Abeba muri Ethiopia, nayo isuzume ibyo mu burasirazuba bwa Kongo. Ni umuvugizi w'iyi nteko Pascal Shem Langli wabitangaje kuri uyu wa mbere. Iby'iyi ntambara rero mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ingaruka zayo nibyo tuza kwibandaho gusa mu gice cya kabiri cy'aya makuru. Hagati aho muri Nigeria abasirikare ba leta barenga 20 baguye mu mitego y'ibisasu by'imitwe y'intagondwa za Kisilamu. Fidele Niyongabo yaduteguriye inkuru. Igisirikare ca Nigeria mw'ijoro ryo ku munsi w'Imana catangaje ko cakoze igitero haraheze iminsi 10 ku bagwanyi b'Abayisilamu mu buraruko bushira ubuseruko bw'igihugu. Cavuze ko cisha abagwanyi b'Abayisilamu barenga 70 harimo abasirikare bakomeye 3. Umuvugizi w'igisirikare ca Nigeria Edward Buba yavuze ko inteko za leta zarashe kandi drone zakoreshejwe n'abagwanyi b'Abayisilamu. Umugwi Boko Haram na leta ya Kisilamu mu karere ko muri Afrika mu burengero bikorera cyane muri leta ya Borno. Iyo migwi yompi irakora ibitero ku nteko zijejwe umutekano n'abasivili mu mugumuko wahitanye wongera ukura mu vyabo abantu ibihumbi n'ibihumbi. Ku munsi wa gatanu w'indwi irangiye abikekwa ko abagwanyi b'Abayisilamu barishe abasirikare ba Nigeria batari munsi ya 200 harimo umusirikare akomeye. Hari mu gitero bakoze ku ikambi y'igisirikare mu gisagara kiri kure cyane muri leta ya Borno. Intambara kandi ni hagati y'Uburusiya na Ukraine. Uburusiya bwarashe urufaya rwa drone muri Ukraine mu burengerazuba hagati no mu burasirazuba. Ukraine ivuga ko izi drone zashenye ibikorwa remezo byinshi. Fidele Niyongabo aragarutse.
igisirikare kigwanira mu kirere ca Ukraine catangaje ko casambuye drone 57 kwijana n'umunani inteko z'Uburusiya zakoresheje mu bitero vyazo vyo mw'ijoro ryashiriye kuri uyu wa mbere. Izo drone zasamburiwe mu kirere co mu ntara ya Dnipropetrovsk, Ivano-Frankivsk, Kharkiv, Khmelnytskyi, Kiev, Poltava, Sami, Vinistia na Zitomir. Uramatari w'intara ya Dnipropetrovsk Serhiy Lysak mu butumwa ku rubuga Telegram yavuze ko ibitero vy'Uburusiya vyakomerekeje abantu batari munsi ya batanu mu gisagara ca Nikopol. Ubushikiranganji bujejwe kwivuna abansi bw'Uburusiya bwatangaje ko ibikoho birasa misile na drone vyasambuye drone 32 za Ukraine, harimwo izasamburiwe hejuru y'intara za Voronezh, Belgorod, Kursk, Oryol na Tver. Uramatari w'intara Belgorod Vyacheslav Gladkov mu butumwa ku rubuga Telegram yavuze ko igitero ca drone ca Ukraine casambuye inzu imwe yamara ko atabapfuye canke ngo bakomereke. Muri ico gihe umuvugizi w'ibiro vya perezida w'Uburusiya Dmitry Peskov kuri uyu wa mbere yatangaje ko abategetsi b'Uburusiya batararonka ibimenyetso ivyo arivyo vyose ku nama ishobora kuba hagati ya perezida w'Uburusiya Vladimir Putin na perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump. Yabitangaje iminsi mike nyuma yuko perezida Putin avuze ko we na perezida Trump botegerezwa kuganira ku ngwano muri Ukraine hamwe no ku biciro vy'amasoko ntanganguvu. radiyo ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Aya makuru murayasanga no kuri wa3 radiyo yacu voa.com, kuri YouTube na Facebook ni kuri VOA radiyo yacu. Nk'uko nabibabwiye tugitangira iki gice cya kabiri cy'amakuru rero turagiharira intambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umutwe wa M23 uvuga ko wafashe umujyi wa Goma, umurwa mukuru w'intara ya Kivu ya ruguru. Leta nayo ivuga ko ingabo zayo zikigenzura uduce tumwe na tumwe twawo. Bimeze bite rero ubu ngubu? Etienne Karekezi na Jimmy Shukrani bakomera barabidusobanurira. Nibyo mu by'ukuri imirwano yari ihuje ingabo za FARDC na M23. Ahangaha turi ubu ngubu haratuje cyane kuko turi muri komine ya Goma. Haratuje cyane kuko mu masaha y'igicamunsi nibwo umutwe wa M23 wigaruriye umujyi wa Goma. Gusa mu bice bigana ku kibuga cy'indege ubu ngubu haracyabarizwa imirwano irimo guhuza M23 n'imitwe ya Wazalendo, kuko hari imitwe ya Wazalendo yasigaye mu mujyi, ariko utundi duce tw'umujyi nko muri komine ya Goma hose ubona ko hatuje. Abaturage barimo gutembera muri aya masaha y'ijoro, gusa ibikorwa byose byahagaze. None se aho uri birumvikana ko ubwo abashinzwe umutekano basa nkaho bahindutse, umutekano watubwira ko wifashe ute? Umutekano urebye buri muntu, ntabwo navuga ko umutekano ari mubi cyane, ko inzego z'umutekano zitari muri uyu mujyi muri komine ya Goma ndetse habe na M23 kuko ntabwo turababona bari muri aka gace, banyuze ku muhanda mugari uva mu Sake, ariko umutekano wifashe neza kuko nta kavuyo navuga ko kari aha ngaha. Umutekano umeze neza nubwo ubona ko hari ubukonje mu baturage, ariko umutekano wo nta kibazo gihari muri aya masaha. Ese watubwira ko ari nde ugenzura umujyi wa Goma ubu ngubu? Ubu ngubu igice kinini cy'umujyi wa Goma kiragenzurwa na M23. Ni agace gato kakiberamo imirwano muri centre ville, ahantu hitwa Elveya. Hari hasanzwe hari ibirindiro bya MONUSCO, by'ingabo za MONUSCO, ariko igice kinini muri aya masaha kiragenzurwa na M23, cyane ko anarigenzura umuhanda mugari uva Goma ujya Sake n'umuhanda uva Goma winjira muri teritwari ya Nyiragongo ugakomereza teritwari ya Rucuru. Birumvikana nawe tuvugana mu kanya watubwira ko kujya hanze bitoroshye. Turavugana ugomba kuba uri mu nzu nawe kubera mu kibazo cy'umutekano. Hanyuma kugeza ubu ntacyo leta ya Kongo cyangwa se umutwe wa M23 baratangaza ku bijyanye n'umujyi wa Goma nyirizina uko ugenzurwa n'icyakurikiraho? Uretse amatangazo twabonye ku munsi w'ejo nyuma y'inama yahuje abakuru ku rwego rwa Kinshasa,
ndetse no kuba M23 nayo hari amatangazo yari yarashyizeho ejo isaba abasirikare ba FARDC gushyira intwaro hasi bakazijyana mu kigo cya MONUSCO. Kugeza aya masaha nta tangazo haba ku rwego rwa leta turabona, cyane ko umujyi wa Goma ubu ngubu birumvikana nta muriro uhari, amashanyarazi ntayo, na network cyangwa se connection ntabwo ziri gukora ahangaha. Kugeza ubu nta matangazo haba ku mpande zombi, haba kuri M23 cyangwa se kuri FARDC cyangwa se kuri guverinoma ya Kinshasa. Nta matangazo turabona ku bijyanye wenda n'iyoborwa ry'umujyi wa Goma cyangwa se n'ingamba zaba zirimo gufatwa mu kugira ngo umujyi wa Goma wongere uyoborwe neza. Nta matangazo namwe turabona ku mpande zombi. Hanyuma se ku bantu mushobora kuba mwavuganye muri uyu mugoroba, Jimmy, wumvise batekereza iki? Wumvise bameze bate? Mumuka abantu twavuganye barimo abo navuganye nabo harimo impunzi. Wumvaga ko ibitekerezo byabo bamwe bavuga bati ese ntabwo twiyumvisha uburyo twaba twarahunze M23 ikaba idusanze no muri Goma. Ku ruhande rw'abahunze imirwano ho wumva ko hariho ikibazo, bo biragoye kubyakira, ariko ku ruhande rw'abaturage basanzwe bo abo nabashije kuvugana nabo bo ubona ntacyo babivugaho cyane. Gusa bo bavuga ko nimba umuyobozi mushya, ubwo ni ukuvuga nimba M23 irayobora umujyi nk'ibisanzwe, iraduha umutekano, ubona nta kibazo babifite, kuko hatanzwe itegeko ry'uko ibikorwa byose byakomeza. Ubona abaturage biteguye gukomeza ibikorwa. Naho ndagushimiye cyane Jimmy Shukrani Bakomera, ni umunyamakuru wacu uri Goma mu mujyi. Ubwo ukomeze Jimmy, ukurikirane, uvugane n'abantu batandukanye, wumve icyo batekereza n'ibyifuzo byabo ndetse n'impungenge zabo muri uyu mwanya. Hanyuma amakuru yacu ataha urongera utubwire uko byifashe. Etienne Karekezi rero na Jimmy Shukrani Bakomera batubwiraga uko byifashe ubu ngubu mu mujyi wa Goma. Ibyo ari byo byose, bamwe mu basirikare b'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC bahungiye mu kigo cy'ingabo za Loni MONUSCO, abandi bahungiye mu Rwanda. Naho umutwe wa Wazalendo ufatanya na FARDC wo uravuga ko ugifite ibirindiro byawo mu duce twa Nzulo, Mugunga, Munigi na Rushagara muri Kivu ya ruguru. Rero mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana yavuganye na Colonel Mvano Bahati uyobora ishami rya Wazalendo rishinzwe guhuza igisirikare n'abaturage. Ku rugamba mwaya manywa niho habaye reprise strategique ya Wazalendo, gusa naho twegeye inyuma buhoro ku hejuru kugira ngo abaturage badahura n'ibibazo. Urabona uriya mutwe wa M23 wari urimo gutera bombe nyinshi zigafata abaturage. Ubwo hejuru yo gukora icyitwa protection y'abaturage, nibwo Abazalendo bavuze ati twegere uruhande turwanire nabo mu mashyamba, aribwo babonye kudeviya bagera muri Goma. Ubu se muri mu yahe mashyamba? Ntabwo turi mu mashyamba, turi mu nkengero z'umujyi wa Goma, za Mugunga, za Nzuro, za Munigi, nayo twa hejuru za Rushagara. Turacyarindiye amategeko ya nyakubahwa Perezida wa Repubulika ko tugomeza urugamba kugira ngo turebe uko twabavana hafi, twavana izi nyeshyamba z'umutwe wa M23 hafi mu mujyi wa Goma. None se ko umujyi wa Goma nyine wafashwe kandi abasirikare ba FARDC ukabona n'imbunda bakoreshaga n'imodoka bakoreshaga bazisize, ubwo mwebwe murakoresha iki? Murarwana mute? harakurikiraho iki? Ntabwo nta mbunda ya FARDC yasize, kandi uhereye imirwano yaba bahora bavuga ko FARDC yasize imbunda, ariko twe nizere ko Abazalendo imbunda z'Abazalendo bose aho bari, nta Muzalendo wigeze asiga imbunda. Bafite ibikoresho byabo, bararwana kandi tuzarwana kugeza iherezo. Ndavuga jewe imodoka nabonye mu mujyi wa Goma za gisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ziri ku murongo, amajipe ayo ngayo nayiboneye rwose.
ndibaza uwayahasize, ariko icyo nshaka kukubaza, murashaka kurwana mugamije iki? Murashaka kwisubiza Goma? Niki mugamije? Ariko si munyamakuru, imodoka nizo zirwana, harwana intwaro, harwana imbunda, harwana ibindi, ntabwo imodoka zirwana. Niba baramutse bafashe imodoka ubumodoka bubiri se baba bafashe muri Goma, bafashe iz'igisangani, bafashe iziri Bukavu se, bafashe iziri Kinshasa se, ubwo ibikoresho turabifite, turarwana. Wambaje ngo ese tugamije iki? Icyo tugamije ni ukubohoza abaturage. Nubwo bageze muri Goma ntabwo abaturage babishimiye. Icyo tugamije ni ukubohora abaturage n'akarere k'iwacu, kandi tunagamije kukabohoza. Igihe kinaragera turakabohoza. Colonel Bahati Mvano uhuza abasirikare n'abaturage, ndagushimiye cyane ku bw'aka kanyuhaye Ijwi ry'Amerika. Natwe turabashimiye bwana journaliste. Ijwi ry'Amerika, murabyumva, intambara igira ingaruka. Izo ngaruka rero ziri kugera no ku Gisenyi, ku gice cy'u Rwanda. Dufiteyo umunyamakuru Eric Bagiruwubusa, yazengurutse aho ngaho rero mu mujyi areba uko byifashe. Dore inkuru yatuzaniye. Kuva mu gitondo kugera na magingo aya, urwamo rw'imbunda n'amasasu biremereye n'ibyoroheje ntibiraceceka, ku buryo abatuye umujyi wa Rubavu ku Gisenyi babyumva nk'ibibegereye. Ibi bisasu ko impande zombi zakomezaga guhangana, hagiye humvikana ibyagwaga ku butaka bw'u Rwanda. Nk'aho Ijwi ry'Amerika yari ihagaze hafi n'umupaka munini, mu masaha y'ine za mu gitondo haguye igisasu kinini nko muri metero 5 z'aho twari duhagaze. Abari aho bahita bakwira imishwaro. Kugeza ubu imipaka ihuza ibihugu by'u Rwanda na Kongo yombi irafunze kubera ikibazo cy'umutekano muke. Naho mu mujyi wa Gisenyi ubuzima burasa n'ubwahagaze, na cyane ko serivisi hafi ya zose ziriwe zifunze. Bamwe mu batuye umujyi wa Gisenyi bahinze umushyitsi bagahitamo guhungira mu bice byitaruye. Benshi bategaga amabisi, abandi amavatiri, hari n'abagendaga n'amaguru bafite ibikapu. Twabonaga babaga berekeje mu mujyi wa Musanze. Aha ku Gisenyi uko abaturage babaga bibumbiye mu matsinda, buri wese yatangaga igitekerezo uko abyumva kuri iyi ntambara. Abantu bazubwenge kurinda byebye ku buryo na Gisenyi uzi ko nanzi ko nijoro barifanga bagiye fata ngo mama sasta za nije njyana ndi kukurikirana. Ndi kuvana uyu mama, uno mama yagize ubwa Fatima Jane niba fata Goma namwe murahunga banaha Gisenyi. None urebe kumba batipe babazengurutse kare. None urebe ko bazubwenge hano barano kuri koresho wahageze. Urebye sina modoka zirimo. Bara basirikare bamenye hari banyuzana ku mupaka bari kwinjira. Naho ndebere. Bagiye barabafasha. Abaturage bari bashungereye ubona ko bashishikariye gukurikira urugamba. Byabaye ngombwa ko inzego z'umutekano n'abandi bayobozi babakumira. Ni hafi, bari hafi kabisa. No bari hano mu kibuga. Hari bari kurwana ni hari. Ura mwotsi uri kubona. Ibere hano amasaha amaze kwagosaga 20 muri guhagarara hano kubera iki? Niba mushaka gupfa mujyana mu muhanda. Ngiye nzi ko bayitoboye. Genda ugere kwa ura muryango wo hasi uri buko bimeze. Cyangwa hari amari y'amagare y'abamugaye kuki mwishora mu rupfu mu rureba nk'abantu bazi ubwenge. Hano nturi ku rugamba umugore akumva ngo guya avuga ngo uri gushungera iki. Murukumva kandi uramuzi muvanga mwese na hejuru bose n'abantu dushaka hano hejuru nk'uburi muri gushungera iki. Hoje kubona ukabona riraje rifitwemo n'iziti mwavuye. Bamwe bakavuga ko bishimiye iby'iyi ntambara bakanasobanura impamvu zabo. Kuko bari abanyamakuru bari kuri peti kuri garande bari kuri live bari bagaze muri etage ari ku kamera live. Shama manani reka ngubwire buriya kubona Kagame yarahira mu ndahiro ati nimba ntarayifata nzave ku buyobozi bari kintu gikomeye. Nyine arabari kuvuga ngo ubundi si Kagame ngatari urayobora okay hayoborwa na M23 nta kibazo ari kwizina n'u Rwanda. Nabindi bibazo. Shamani bafite igihugu kinini baduheho. Ijwi ry'Amerika yabonye abari abarwanyi bo mu ngabo za Kongo FARDC bamanitse amaboko bahungira mu Rwanda. Abo twabonye baragera muri 80 barinzwe n'abasirikare b'u Rwanda. Twabasanze bicaye mu kibuga kiri mu murenge wa Gisenyi hafi n'ikiyaga cya Kivu. Bamwe bambaye gisivili, abandi baracyari mu mpuzankano. Bose bari ku mapeti mato. Badusobanuriye ko bageze ku butaka bw'u Rwanda. Ndio tunafika pa Rwanda paske ni mgini jirani yetu.
na njo tulifika hapa ku government ya Rwanda. Twageze hano mu Rwanda kubera ko ari umujyi w'abaturanyi, niyo mpamvu twageze mu butegetsi bw'u Rwanda ngo buturinde kugeza igihe tuzasubirira iwacu. Niyo mpamvu turi hano. Ndumva tumeze neza na leta iraturinze kugeza umunsi tuzasubirira iwacu. Njyewe ndumva ameze neza kuko ndi mu maboko y'abasirikare ba leta y'u Rwanda. Ubwo tuzareba ikizakurikira. Nibavuga ngo tugende iwacu i Kongo tuzagenda, bavuze ngo twiyunge ku gisirikare cyabo, twe turi abasirikare. Umusirikare akora nk'umugore cyangwa umugabo. Sisi tuko bajeshi, jeshi anakuwa kama mwanamke mnya ana mwanaume. Umujyi wa Gisenyi urarangwamo abasirikare n'abapolisi benshi barinze inkiko z'u Rwanda. Ubu tubagezaho iyi nkuru, haracyumvikanwa mu rw'imbunda n'amasasu muri Kongo. Bagira usajwi ry'Amerika ku Gisenyi mu burengerazuba bw'u Rwanda. Amakuru rero nuko hari n'amasasu koko ashobora kuba yambutse ava muri Kongo agenda yica abantu mu Rwanda, abandi arabakomeretsa. Ibyo nabyo turacyabikurikirana, turaza kubagezaho aya makuru kubera ko amakuru ya Kongo birumvikana niyo twibandaho. Mukurikirana radiyo ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda, kuri YouTube ni kuri radiyo yacu VOA. Umuryango mpuzamahanga uharanira uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch uhangayikishijwe cyane n'umutekano w'abasivili bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu burasirazuba, ariko by'umwihariko nyine mu mujyi wa Goma n'inkengero zawo. Ni inkuru ya Diane Ninahazwe. Abanyagihugu mu gisagara ca Goma kiri mu buseruko bwa Kongo babicishije ku mbuga ngurukana bumenyi bahanahanye amavideo yerekana abagwanyi ba M23 batambuka mu mabarabara atandukanye y'ico gisagara. Bamwe mu banyagihugu bariko barabarorera baza baracishamwo babakomera amashi. Umunyekongo Blaise Kalege, umushakashatsi mu vya politike n'umutekano, aha akaba yabwiye ijwi ry'Amerika ko abanyagihugu bakire neza abo barwanyi ba M23 kandi ko impamvu zino ntambara yabaye urudaca zahindutse. Raia wa Goma wanaimba sana. Abaturage barimo bararirimba mu mihanda. Sinzi niba babikora kubera urukundo babafitiye cyangwa kubera ubwoba. Sinabimenya pe. Intambara zabanje zari za politiki, ubu noneho hinjiyemo n'ikibazo cy'amoko, ariko M23 irasa n'ishyigikiwe cyane. Iko na support ya watu. Abagwanyi ba M23 binjiye Goma inyuma y'indwi zitari nke, bigaruriye uturere duhana urubibe n'u Rwanda rwagirizwa gushigikira uwo murwi. Bari bahize ko bazohemuka bafashe ico gisagara. Patrick Muyaya avugira leta ya Kongo abicishije ku rubuga rwiwe rwa X yemeje ko Goma yafashwe agira ati: Goma yuzuyemo abasirikare b'u Rwanda. Turahumuriza abaturage tubabwira ko leta irimo gukora ibishoboka byose kugira ngo ntihagire abahasiga ubuzima. Dusabye abaturage b'Igoma kuguma mu mazu yabo, kwirinda kwihanira no gusahura, kurwanya ibinyoma by'u Rwanda. Dusabye abanyekongo aho bari hose ku isi gushyigikira abaturage bo muri Kivu ya ruguru n'ingabo zacu. Twese turasabwa kurinda ubutaka bwacu. Nta santimetero n'imwe tuzemera gutakaza. U Rwanda ku munsi wa Mungu narwo rubicishije mu itangazo ryasohowe n'ubushikiranganje bujeje imigenderanire yarwo n'ayandi makungu, narwo rwagize ruti: ibinyoma bivugwa n'impande zitandukanye ku vya Kongo ntibishobora kuzana umuti. Bamwe mu basirikare ba Kongo n'abarwanyi ba Wazalendo bagwanira ku ruhande rw'abasirikare ba Kongo bazaba bamaze guhunga. Ibiro vya ONU Igoma vyemeje no makuru bivuga ko hari abatanze ibirwanisho vyabo muri ivyo biro, abandi baja mu Rwanda. Hagati aho ishiramwe mpuzamakungu riharanira agateka kazina muntu Human Rights Watch ryabwiye ijwi ry'Amerika ko rihangayikishijwe n'umutekano w'abasivile b'Igoma. Clementine de Montoye, umushakashatsi mukuru ajeje umugabane wa Afrika muri iryo shirahamwe, yabisiguye muri ano majambo: We've documented extensively how they have executed people. Dufite ibyemezo by'uburyo bishe abantu. Hari abafashwe ku ngufu. Muri abo harimo abafashwe ku ngufu ikivunge. Ejo mu ijoro twabonye amakuru y'abarwanyi bo muri Wazalendo biriwe basahura ingo z'abaturage.
ku rundi ruhande M23 mu bihe byahise yigeze kubangamira abaturage aho byageragaho ikica bishinja gushyigikira abasirikare ba Kongo cyangwa guverinoma y'icyo gihugu. Abarwanyi ba M23 bavuga ko intambara yabo igamije kurwanira abanyagihugu bamaze igihe kirekire bakorerwa mabi arimo ubwicanyi n'abasirikare ba Kongo hamwe n'imirwi iri ku ruhande rw'abo basirikare, mu gihe ONU yasavye M23 gushira ibirwanisho hasi kandi vyihuse no kuva mu bice by'ubuseruko bwa Kongo yigaruriye. Umushakashatsi mu vya politiki n'umutekano Blaise Karege avuga ko bizogorana ko uwo murwi uva mu burere wigaruriye. Nasema hawatatoka sababu wenye wako narinda wazazi wao. Bavuga ko badashobora kuva muri iyo miji kubera ko barimo kurengera umutekano w'abana babo n'ababyeyi babo. Kuba barigaruriye imiji ni karita bazakinisha kugira ngo bagirane ibiganiro n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Simbona ukuntu bava igoma muri Masisi kutoka Goma, kutoka Masisi, kutoka Ruchuru. Siwazie. Abagwanyi ba M23 baheruka kwigarurira igisagara ca Goma mu 2012. Ico gihe bemeye kukivamwo biciye mu masezerano y'amahoro bagiranye na leta ya Kongo. Muri 2021 niho basubiye kugaba ibitero bavuga ko leta ya Kongo itigeze yubahiriza ivyari muri ayo masezerano. Ubutegetsi bwa Kongo ku rundi ruhande buvuga ko kugira habe ibiganiro umurwi wa M23 ubwirizwa kubanza gushira hasi ibirwanisho. Mu munota umwe gusa uramenya amakuru ya Afrika kuri radiyo Ijwi rya Amerika buri munsi. Kurikira video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika, adresi ni VOA Radio Yacu. Video y'umunota umwe gusa, inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio Yacu. radiyo ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ako kazi kimurakazi ni akadusezerera, ariko mbibutse ko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo umutwe wa M23 uvuga ko wafashe umujyi wa Goma, umurwa mukuru w'intara ya Kivu ya ruguru. Leta nayo ivuga ko ingabo zayo zikigenzura uduce tumwe na tumwe twa Goma. Ibyo ari byo byose umunyamakuru wacu Jimmy Shukrani Bakomera uri igoma yatubwiye muri aya makuru ko M23 ariyo igenzura igice kinini cya Goma. Ibyo ari byo byose bamwe mu basirikare b'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC bahungiye mu kigo cy'ingabo za Loni MONUSCO, abandi nk'uko bagira ubusa Eric yabimaze kubitubwira nabo bahungiye mu Rwanda. Ati twabonye nk'abagera kuri 80. Muri ibyo byose Perezida wa Kenya William Ruto ubungubu uyobora inama y'abakuru b'ibihugu by'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba EAC yatumije inama ya bagenzi be kuwa gatatu. Hanyuma yabivuganyeho na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame na Perezida wa Kongo Felix Tshisekedi. Bombi bemeye kuzajya muri iyi nama, ariko rero ntabwo yasobanuye mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru i Nairobi niba bazahurira ahantu cyangwa se nimba inama bazayikora ku buhanga bw'amashusho ya video. Ibyo ari byo byose William Ruto yavuze ko atabona igisubizo cya gisirikare ku bibazo byo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu burasirazuba, ahubwo ati ibiganiro bitaziguye hagati ya M23 n'abandi bose bireba niyo nzira ikwiye. Mbibutse ko yase u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyine barimo na Kenya, Sudani y'Epfo, Somalia, Tanzania, Uganda n'u Burundi. Uretse inama y'abakuru b'ibihugu bya EAC, inteko y'amahoro n'umutekano y'umuryango w'ubumwe bwa Afurika nayo izaterana ejo kuwa kabiri ku buryo bwihutirwa kugira ngo nayo iganire kuri iki kibazo cy'intambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Inteko ishinzwe umutekano ku isi muri Loni nayo yarateranye ejo ku cyumweru, yasabye u Rwanda gukura ingabo zarwo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, isaba na M23 M23 gushyira intwaro hasi. Mbibutse yuko umuryango w'abibumbye
urega u Rwanda ko rushyigikiye runafasha M23 kurwana. Maze rero banywanyi b'Ijwi ry'Amerika, mbashimiye rwose ko muri bamudatenguha ku Ijwi ry'Amerika, maze rero mugire umugoroba mwiza, murakarama.